د بەلەما کۆچبەران دا ku ji Libnanê birêk ketibû û li ser kenarên Sûriyê li aliyê Tartûsê bin av bibû, 4 kesan ji malbateke Efrînî jiyana xwe ji dest dan. Mistefa Hibo ku bixwe xelkê Efrînê ye û li bajarê Tarablusê Libnanê dijiya, beşdarî merasîma veşartina termê du welatiyên Kurd bûye, ji Rûdawê re behsa wê malbata Efrînî kir. Hibo dibêje termê Mistefa Misto ev navê wî kesî ye ku temenê wî 35 sal bûn, keça wî dinya temenê wê jî 12 sal bûn, li Tarablusê hatine veşartin. Lê termê keç û kureke wî heta niha dibin avê de ne diyar. Li gorî zanyariyên herî dawiyê hejmara qurbaniyên wê belemê gihîşte 88 kes, 5 kes jî heta niha wendane. Ev dîmen ji bajarê Tarablos ê Libnanê ne. Dîmenên bi xakspartina hejmarek qurbaniyên bin avbûna belema Libnanî li ser kenarê bajarê Tartûsê Rojavayê Sûriyê ne ku tevahiya wan koçber bûn. Di nav derman de yên du welatiyên Rojavayê Kurdistanê hene ku bav û kurê wî ne ku ew jî li goristana bajarê Tarablusê hatine veşartin. Mistefa Hibo ku bixwe xelkê Efrînê ye û li bajarê Tarablusê yê Libnanî beşdarî merasîma bi xaksipardina her du welatiyên Kurd bûye, ji Rûdawê re hûrgilî derbarê malbata Efrînî ku 4 kes jê bûne qurbanî diyar kirin. Li Libnanê ew kesinê di safînê di behrê da xeriqîne, hinek Kurd tê da bîn, jî aîla Kurd bî, navê wî Mistefa Misto bî, bixwe xelkê Efrînê ye, ji menteqa Şêrawa ye û ji gundê Be'yê ye. Sê zarokê wî vêrabûn, di kurek bî û di keç bî. Kurê wî navê xwe diyar bî, umrê xwe 13 salî bî û keça wî dinya bî, umrê xwe 12 salî bû û keça wê rêdûr bû, umrê xwe 10 salî bû. Hibo got jî termê Mistefa Misto 35 salî û keça wî dunya 12 salî li Tarablusê hatine veşartin. Lê termê keç û kurekî wî nediyarin. Hêvar saet 9 me ew veşartin li Libnanê Tarablusê li hara Babramê. Saet 10 me veşartin. Hew Mistefa û keça wî. Mistefa û keça wî dinya me veşartin. Êdin jî keça wî û xurtê wî hindayê kes nizane. û pîreka wî jî li Tartûsê di müsteşfê de. Belema ku Mistefa û malbata xwe têde bûn, roja sêşemê ji Libnanê birêk ketibû û nêzîkî 107 koçberên neyasayî ji Libnanê berb Îtalyayê vedibirin. Roja pênşemê ew belem li nêzîkî girava Erwad ser bi parêzgeha Tartûsê ve bin avbû. Li gor zanyariyên herî dawî, hejmara qurbaniyan gihiştî 88 kesî û 5 kes jî heta niha bêserûşûnin. Hesên Umer, Rûdaw. Lê her ku diçe hejmara qurbaniyên wê belema ku ji Libnanê birêk ketibû dixwast biçe İtalya, lê li Tartûsa Sûriyê bin av bibû, her ku diçe hejmara qurbaniyên tê de zêde dibe, yanî kesên ku di wê deryayê de jiyana xwe ji dest dane û kesên ku wenda bûne. Hikûmeta Libnanê dibêje wan qaçaxciyekî koçberan girtine, wan koçberên Sûrî û Filistînî di wê belemê de bûne, qaçaxcîtiya wan dikir, hatiye girtin, heta niha lêkolîn li gel wî berdewamin. Li gorî rêxistina koçberan ya neteweyên Yekbûyî IOM ji destpêka îsa 2022 ve heta niha zêdetirî 120,000 koçberan xwe gihandine Ewropa. Gelek ji wan bêguman Sûrî ne hejmara herî zêde, her wiha 1651 koçber jî di deryayê de xeniqîne. Ev termên koçberên Libnanê ne ku berî çend rojan keştiya wan li nêzîka perava Tartûsa Sûriyê binav bû. Biriya deriyê sînorê yê Erîda ji Sûriyê bo Libnanê tên veguhestin.
مالباتن قربانیان لوی دره کوم بونه و پرانیاوان نزانن چارنویسا کسب کارن وان چیه. ابني من المفقودين بس الله ما بنعرف كوري من هيوان دايا ام تشتكي لسروي نزانن برين مانين كوان بچن سوريا ولنا خوشخانه يم بگرن حتى الواحد يروح على سوريا كمان. سشما بوری کشتیه کو نزیکی 107 کوچبرین سوری لبنانی و فلسطینی تیدا بون جل لبنان بر بیتالیای بریکت بو. روجا پنجشنبه لنزیکی گراو ارواد سر پارێزگاها ترتوسی یا سوریه بناو بو. ده انجام دا لگور ریوبریا تندرستی یا ترتوسی نزیکی 89 کس خنقین. 21 کس جی هاتن رزگار کرن و جبو نخوشخانه ترتوسی هاتن و گوهستن. لهیجی چارنویسا گل کسان ندیاره. عد دمکی دایا روش عبوریا لبنانی گلی که خرابه و شر نافخوی سوریه بردوامه. انا اللي رجال كبير هلا يصح لي اني اروح از کسکی بتمنم اگر به دست من بکوه کو از دناف دریای دا بمرم جی از دی بچم بلا از بمرم مرن جیان الوی ولاتی باشتره امی بچم ببینن که او هی ساغن آن مرینه حتی انها تشتاق نخویایه. استخبارات لبنان کسک به تهمت قاچاقی دست سر کریه کو دستیوید قاچاقی وان کوچبران ده هبویه و لیکولین لگلوی بردوامن. لگوری آمارن رخصتنا کوچه یا نتوین یک بوی IOM جدست پیگا 2022 و حتی انها 120,951 کوچبران خواگهاندی اروپایی 95,540 کس جوان بریا دریای و 25,411 کسی برین بجایی گهشتنور. هروها هجمارا کسین لسر ریا کوچبری جان خوش دست دانه آنون دابونه در دورا 1,651 کسانه. لگوری آمار نتوین یک بوی زیده جسادی حشتی خلکی لبنان دجیر هیلا هجاری ده دجین. هر وها رجای هجاری در ناوا کوچبرین سوریین لبنان ده که هجمارا وان نزدیک 1 میلیون کسن جسادی حشتی و حشته. محمد ابراهیم روداو. دیمانکی گلکی عجیب که کوچبرکی و بلما کو بن آف بویا من دید. هونجی ببینن گلکی غریبه وی کسی خو خلاص کریه خو رزگار کریه لسر تخت کیه او تخت پرچه کی دیار پرچه کی و بلمه بویا کوج بلمه قط بویا او کس لسر وی تختی سکنیه و نشتیه دخوازه خو بگینه ده جیه کی دو کشتی جیل کلا کنه و گازی وی دکن یک کشتی کی گازی وی دکد بیت خلک کدری او برنگ کی جرنگان دخوازه خو بگینه کشتیه که نزیکی ویه او لسر پرچه کی تخته دوی دریای دا لطرطوسیه لی تماشا بکن. انت من وين انت؟ هذا في علم بالبحر في علم بالبحر. الشهري ده غرام.